langutisi vuhaxi bya mahungu ya nhlangano wa vuhaxi wa SABC kusuka eAuckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. Any of these counts that the state has preferred against the accused. Ntengo wa swihehlo swa ku ringeta ku dlaya ehenhla ka Vusimuzi Cat Matlala wu sungurile ekhotonkulu ya Joni. Asset Forfeiture Unit va kume mpfumelelo wa ku teka nhundzu ya n'wamabindzu Angwani Maumela. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le hayi eka vuhaxi bya DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. Xiyenge xa huvo ya vuchuchisi lexi tivekaka hi Asset Forfeiture Unit va kume mpfumelelo wo teka nhundzu ya n'wamabindzu Angwani Maumela. Asset Forfeiture Unit va nyikiwe mpfumelelo hi khotonkulu ya Joni namuntlha. Nhundzu leyi yi durha ku tlula R300 wa mamiliyoni wa tirhandi. NPA va ri nhundzu leyi yi katsa tindlu ta manyunyu xikan'we ni movha ya mavayivayi. NPA va ri kusukela N'wanxemu va khome nhundzu leyi. Maumela u hehliwa hi vukungundzwani bya thendara ya xibedhlele xa le Tembisa hi 2019. Thendara leyi hi yona yi nga paluxa hi Babita Deokaran loyi a nga tlhela a baliseriwa a lova. Xandla xa maphorisa ya dorobankulu ra Ekurhuleni loyi sweswi a nga yimisiwa entirhweni Julius Mkhwanazi ni khale ka ntombi yakwe loyi a tivekaka hi vito ra Witness K va ta tiva mundzuku loko ku ve xikombelo xa vona xa bail xi amukeriwile kumbe e-e. Mkhwanazi na Witness K va endle xikombelo xa bail ekhoto ya Joni namuntlha. Va hehliwa hi vukhamba bya maribye yo hlawuleka la durhaka kwalomu ka 15 wa mamiliyoni wa tirhandi eKhilani hi 2023. Xandla xa nhloko ya MPD Julius Mkhwanazi u hlamusela khale ka muhlekisani wa yena Witness K tanihi munhu loyi a n'wi felaka mona. Mkhwanazi u vula leswi endzhaku va Witness K a byele ntshamo wa Madlanga leswaku Mkhwanazi hi yena mukunguhati wa vugevenga bya le Khilani. Mkhwanazi u ri u tshemba leswaku u ta basisiwa eka milandzu leyi a nga langutana na yona. And I quote, "An accused person cannot be kept in detention pending his trial as a form of anticipated punishment. The presumption of the law is that he is innocent until his guilt has been established in court. The court will therefore ordinarily grant bail to an accused person unless this is likely to prejudice the ends of justice." That's my emphasis. In Ashison, the court also admonished that a bail court should be careful not to mete out anticipated punishment to the awaiting trial accused by refusing bail in the guise of preventative detention. Mkhwanazi u tlhela ku khomiwa ka yena swisumetiwa hi tipolitiki laha a nga kombela bail ya 10 magidi wa tirhandi. I will not attempt to evade my trial as I would like the matter to be brought to finality. I was informed by my attorney that a warrant of arrest will be authorized against me should I flee. And further, I will not be released on bail again upon my arrest. I respectfully submit that the facts set out above support my contention that I do not constitute a flight risk. Witness K loyi na yena a nga khomiwa u kombele bail ya 5 magidi ya tirhandi. Vhiki leri nga hela va hehliwa vambirhi lava nga khale ka maphorisa ya JMPD Leigh Stolz na Adrian Mackenzie va humesiwe hi bail ya magidi 5 wa tirhandi hi wun'we. Kasi swihehlo ehenhleni ka murhangeri wa khampani ya vurindzi Etienne van der Walt swi herisiwile. Khale ka mininjere wa xiyenge xa mimovha wa masipala wa Emfuleni Lerato Mphulo a ri ekhoto ya Vanderbijl Park. Mphulo u khomiwe hi xiyenge xa maphorisa xa PKTT xa Gauteng mayelana na vukungundzwani bya thendara yo xava mimovha leyi durhaka kwalomu ka 16 wa mamiliyoni wa tirhandi. Ku vikiwa leswaku eka 18 wa mimovha leyi nga xaviwa ko va na 7 ntsena kambe leyin'wana ya 11 a yi kona. Former fleet manager of the Emfuleni local municipality appeared in court. He was arrested on the 10th of July on allegations of fraud and corruption as well as theft. So he appeared in court. What has led to this is that in 2023, a vehicle of
vehicle tender was irregularly awarded and implemented. An amount of 16 million rand was then used to procure 18 vehicles, including UD trucks and bakkies. From that tender, only 7 vehicles were delivered, which means 11 were unaccounted for. Now, this matter was then reported to the police. You would recall that the slain or the accountant that was employed also by the Mfuleni local municipality, she reported several irregularities in March. And then several days after that, she was shot and killed. So this matter was one of those irregularities that she reported. And it's through the meticulous investigation of our Gauteng PKTT that we were able to link this former fleet manager to this tender fraud. He stands now trial. The matter has been postponed to the 27th of July for formal bail application. Khale ka xandla xa nhloko ya vuchuchisi Jeffrey Lidwaba u sirhelele xiboho xakwe xo ala ku nyika mpfumelelo wo tengisiwa ka milandzu ya komiti ya ntiyiso ni ndzivalelano leyi tivekaka hi TRC. Lidwaba a nyika vumbhoni eka ntshamo wa TRC eNewtown eJoni namuntlha. Lidwaba u boxe leswaku milandzu leyi lavisisiweke hi TRC a yi nga ri xiphemu xa leyi lavisisiweke hi xiyenge xa Scorpions. Lidwaba u ri milandzu leyi lavisisiwaka hi Scorpions a yi katsa vukungundzwana bya vugevenga, milandzu ya timali ni mintlawa. I will dispute the illogical insofar as I am relying strictly on the definition in the Act of specified offences. Mr. Vani has not given us how he interprets the definition of specified offences, which can lead him to say, well, TRC cases should ideally be regarded as specified offence as defined in this section 1. And that we caused the derailment, that is definitely incorrect, because TRC cases moved from Mr. Nulka's office by Mr. McAdam, and he left with them to PCLU. We gave all the support in terms of researchers, storeroom and everything, and even implored Mr. Lisk and his team to assist the subs. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Vusimuzi Kate Matlala ni ngamu yakwe Tsakani xikan'we ni vahehliwa kulobye va byele khotonkulu ya Joni leswaku va hava nandzu. Va hehliwa hi milandzu ya 25 leyi katsaka ni ku ringeta ku dlaya khale ka murhandziwa wa Matlala Tebogo Thobejani exikarhi ka malembe ya 2022 na 2024. Vusimuzi Kate Matlala u hehliwa kun'we na van'wana vanharhu ku katsa nsati wa yena Tsakani Matlala. Havumune bya vona va langutene swihehlo swa 25 wa milandzu ku katsa ku ringeta ku dlaya, ku luka xiungu xo dlaya, ku kumeka ni swibalo leswi nga riki enawini no tumeta ntilo wa laha timali takwe ti humaka kona. Vachuchisi va hehla leswaku Matlala na vahehliwa kulobye va ringete ku dlaya mutlangi wa xitori xa Muvango eka SABC 2 Tebogo Thobejani no mabindzu wa mathekisi wa le Mpumalanga Josi Banyoni. Matlala u tlhela ehehliwa tanihi mukunguhatinkulu wa xikungu xa ku dlawa ka DJ Ventus. Kasi eka nandzu wun'wana wo hambana Matlala u langutene ni nandzu wa vukungundwana no tumbeta ntilo wa mali leswi fambelanaka ni thendara leyi a nga yi kuma eka ndzawulo ya rihanyo exifundzeninkulu xa Gauteng. Matlala ni vahehliwa kulobye hinkwavo ka vona a va ti voni nandzu eka swihehlo leswi va nga rhwexiwa swona. Khoto yi ri hinkwaswo swi tshamisekile ku va ntengo wu sungula mundzuku. Ladies and gentlemen, we have completed the plea proceedings, which now brings us to the point where we are ready to commence the evidence. In the circumstances, by agreement, your matter then is postponed back to the High Court of South Africa, Gauteng Division, Johannesburg, sitting here at the High Court, Johannesburg, Court number 4E, to Tuesday, the 21st day of July, 2026,
at 09 hours 30 or soon thereafter as the matter shall be heard. Accused number 1, 2 and 3, gentlemen, you are in custody. You shall remain in custody until tomorrow. Accused number 4 and 5, you are on bail. Your bail is extended until tomorrow, the 21st of July 2026. The court has indicated 9:30 or soon thereafter as the matter shall be heard to ensure that the parties are generally here and you are ready to commence at 10 o'clock. Matlala na vahehliwa van'wana vambirhi va ta ma va ha ri exitokisini loko ntengo wu ya emahlweni. vaaki lava nga khunguvanyeka va ndhawu ya Mkhuhlu eBushbuckridge va koxa leswaku varhangeri va xitichi xa maphorisa xa Calcutta va susiwa. A va kombisa ku vilela va hehla maphorisa hi ku tirhisana ni swigevenga. Lembe leri ntsena 37 wa vanhu va dlawile eka mihlaselo yo hambana ya vugevenga. Van'wana va vaaki eMkhuhlu va koxa leswaku murhangeri wa xitichi xa maphorisa xa Calcutta a yimisiwa swa nkarhinyana entirhweni. Va hehla leswaku maphorisa va tirhisana na mintlawa ya swigevenga na ku va sirhelela ku va nga khomiwi. A ku na progress ka ti case ta ku tala leti ti fambisaka hi vo se hi lava investigation exikarhi ka vo. 37 wa vanhu va dlayiwile hi xibalesa kusukerisa hi n'hweti ya Sunguti lembe leri, naswona a ku si khomiwa munhu. Vhiki leri nga hundza hi Sonto ku dlayiwe 4 wa vanhu. If we say we have recorded this number of cases, particular murders, with no breakthrough, what tells you about the station itself? So it erodes the confidence that the community should entrust to the station. So the ultimatum to the police station that he must act. It can be over 37 cases, there is no suspect. It can be. So even anyone that you might call for questioning and release him, there is nothing. Then it shows that we don't have a station. Ntlawa ya maphorisa yi ngeteleriwile eMkhuhlu ku valanga xiyimo. That one now is up to the acting provincial commissioner, but we can confirm that we've received the memorandum. And with regards to the investigation for the case that are ongoing here at Calcutta, I must say that the investigation is still underway. No arrests have been made so far, but we've got our detectives that are hard at work. We've got our members from crime intelligence that are hard at work in this space. Varhangeri va maphorisa va nyikiwe nkombo wa masiku ku angula ka swikoxo swa vona. Nhlamulo Mabasa, mahungu ya SABC eMkhuhlu. Ntlawa wa vaaki lava nga khomiwa mayelana no va nga hansa ni madzolonga hi nkarhi wa switereko ehenhla ka vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini a va ri ekhoto ya Hammansdorp eEastern Cape. Va hehliwa nakambe hi ku phanga swimawusa swa vahlampfa hi nkarhi wa switereko. 60 wa vahehliwa va ntshunxiwile hi xileriso, kambe lavan'wana va 9 va boheke ku endla xikombelo xa bail hi mhaka leswi a va ha ri na milandzu yin'wana leyi nga se fikaka emakumu. Xileriso xa kona xi yirisa vaaki lava ku nghenelela eka switereko leswi nga riki enawini. Khoto yi tlhele yi boxa leswaku swi nga ha endleka va engetela milandzu yin'wana tanihi leswi va ha langutisaka nkandziyiso wa video. Vandla ra Democratic Alliance va ri va ta bumabumela na wumbisi lowu vitaniwaka Pension Protection Bill epalamende ku herisa nsusumeto wa van'watipolitiki eka hofisi ya pension ya vatirhelamfumo ya PIC. Leswi landzela ku yimisiwa entirhweni ka nhloko ya PIC Patrick Dlamini. Lava ha ku tshikaka ntirho eka PIC va katsa Matimba Xivuri, Thabi Nkosi na Nosiphiwe Balfour. DA ri ku cinca ka milawu ya mafambiselo ya timali ta pension ta vatirhelamfumo kumbe PIC a ku fanele ku humelele khale. Bandla ri humese mavonelo ya leswaku swin'wana swa leswi fanele ku cinca i ku va mutshamaxitulu a nga ha vi xandla xa holobye. Komiti ya swa timali yi fanele ku simeka xipano lexi nga ta fambisa matholelo ya lava nga ni ntsakelo. Beri xipano lexi a xi fanelanga ku voyamela eka tlhelo ro karhi ra tipolitiki, naswona ku va xona lexi nga ta endla swibumabumelo swa lava fikelelaka ku nga thoriwa hi holobye wa swa timali. What we've done today is we've introduced the
pension protection bill, and this pension protection bill aims to make sure that the board of the PIC will be non-political people appointed by non-political people, and that the chairperson of the board will be selected from within those ranks. Swatetano Kosatu va kombele van'watipolitiki ku pfumelela board ya PIC ku hetisa ntirho wa vona handle ko ngheneleriwa, ku chavisiwa kumbe ku voyamela eka tlhelo ro karhi. Nhlangano vula leswaku vatirhi ni lava nga le pensionini lava timali ta vona ti nga khoma hi PIC va fanele ku tiva leswaku timali ta vona ti famba njhani. We also want to urge caution to politicians inside government, inside parliament, across party lines, to allow the PIC board to do its work, do not interfere with its investigations or those of the SIU. We fear that some premature calls for the board to be disbanded might actually hamper efforts to investigate the alleged corruption. PIC va hlayisa ku tlula matriliyoni ya 3 ya tirhandi ya pension ya vatirhela mfumo. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 51 cents, pondo i 22 rand 16 cents, euro i 18 rand 84 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 14 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,009 a ounce, platinum i $1,591 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $87.20 hi mphongolo. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala, kambe mi nga fambeli kule, Tsietsi Baloyi u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomu. Inkomu na khensa ku sirhela nkarhi elenso ku xiyimo xa maxelo xi tshamiseke ku yini hi rhanga madyambu ya namuntlha ku hati mpfula ti nga languteriwa eka madyambu ya namuntlha ni siku ra mundzuku kambe ku langutela maxelo ma kahle swinene loko hi languta etindhawini leti nga le xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle ku languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga na kona u nga langutela maxelo ma kahle ku ya xifundzeninkulu xa Gauteng ku katsa na xifundzeninkulu xa le North West kasi Free State na yona ku nga ve ku ri ni maxelo ma kahle lama nga languteriwa eka madyambu ya namuntlha kasi ku hi languta eka siku ra mundzuku kona na kona xiyimo lexi fanaka ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle swinene kambe ku ta va ku ri ni mapapa loko hi languta eswifundzeninkulu leswi nga le Eastern Cape na le Northern Cape ku katsa na Western Cape kasi leswaku maxelo ya swifundzeninkulu ya tshamise kwini hi rhanga hi xifundzeninkulu xa Gauteng ku langutela maxelo mo titimela ni mixo loko hi languta endhawini to fana le Pitori ku ta va ri titimela Bronco Springs na ta va ri karhi titimela ni mixo kasi languta Springs na Joni ta va karhi titimela ni mixo kambe ku ta va karhi kufumela hi ku famba ka nkarhi kasi ku languta xifundzeninkulu xa Limpopo xona na kona u nga languta maxelo mo kufumela loko languta ta Messina ku ta va karhi kufumela Thohoyandou ku ta va karhi kufumela ka loko languta ta fana ka Giyani ka Phapazela ka Mkhomi na kona u nga languta maxelo ma kahle swinene eka siku ra mundzuku ta Tsanini Mokopane na kona u nga langutela maxelo mo saseka eka siku ra mundzuku kasi ku languta xifundzeninkulu lexi xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo mo ma kahle swinene kambe ku ta va ku ri titimela ni mixo loko languta ndhawu ta fana na Maxixini ku ta va karhi ku titimela kambe ku ta va karhi kufumela hi ku famba ka nkarhi kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona na kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene ku ta va karhi kufumerile ku famba ka nkarhi languta Ulundi ku ta va karhi kufumerile kasi languta Kokstad na yona i ta va karhi kufumerile eka siku ra mundzuku kasi ku languta exifundzeninkulu xa le Eastern kona na kona u nga langutela maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku kasi loko ndhawu ta fana na le Komane ku ta va karhi ku horile loko fana Mthatha na yona ku ta va karhi ku horile kasi loko ku komba na kona ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku kasi ku languta exifundzeninkulu xa le Western kona na kona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo kambe ku ta va karhi kufumela eka tindhawu to tala ta xifundzeninkulu kasi ku languta xifundzeninkulu xa Northern Cape na kona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo kambe ku ta va karhi ku hisa ku famba ka nkarhi ku ta Springbok kona ku ta va karhi ku horile ka siku ra mundzuku leswaku xifundzeninkulu xa le Free State xona xi tshamiseke kwini u nga langutela maxelo ma kahle swinene eka ndhawu to hambanahambana ta xifundzeninkulu ku ta va karhi ku kufumerile ku languta ndhawu ta fana na Frankfurt eka siku ra mundzuku kasi ku languta xifundzeninkulu xa North xona na kona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo kambe ku ta va karhi kufumela ku famba ka nkarhi ku languta ndhawu ta fana na Rustenburg ku ta va karhi kufumerile languta Mahikeng ta va karhi ku Thokoza ta va karhi kufumerile kambe u languta Taung yona i ta va ka 6 ku ya eka 24 la ku ri maxelo mi khomelana ka madyambu ya namuntlha raperile.